Thiko yake ria icera ria munini wa mutongoria wa bururi William Ruto mwena wa Gicũa-inĩ mwerekeirie nginya kaunti-inĩ cia Mombatha na Kilifi, kuria twikanirie matura matiganite ma Mvita, Ganze, Mariakani hamwe na mangĩ. Gwa thiko yake Ruto na aruna ake marongoreria ndereti ĩgiĩ mathĩna ma mĩgũnda mwena wa Gicũa-inĩ, kuria makiri ma aikari a gũkũ matũraga marĩ mathikuĩte mĩgũnda-inĩ yao, ũndũ ũrĩa Ruto eranĩire gwethera kĩhonia mwaka ũkĩte, wona akorwo nĩ akaiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ na kũmahe taitũ cia mĩgũnda ĩrĩa maikaraga. Vile tulitoa hati miliki karibu nusu milioni in the last 8 years. Hizi miaka zimebaki kuanzia mwaka ujao. Tutakamilisha na tutasuluhisha kikamilifu jambo la ardhi hapa Pwani, ndio tuweze kutia kikomo mambo ya watu wa Pwani na lalama zao kuhusu haki zao za ardhi hapa Pwani. Wakati alipokuwa waziri mkuu wa taifa hili, James Orengo alikuwa waziri wa ardhi. Ardhi zetu zilikatakatwa. Leo wanapwani hawana ardhi, wanaishi kama maskota ndani ya ardhi yao. Leo nenda sehemu zingine utaona mtu mmoja anasimama anasema niko na ekari 1000, niko na ekari 100, niko na ekari 50, niko na 6, niko na 5, niko na 1. Njoo usimame Pwani usikie watakuambia nini. Ruto akihinyĩrĩria hĩndĩ ya ũtongoria wake na President Kenyatta nĩ mahotete kũheana makĩria ma taitũ 4,000 kũrĩ aikari a kaunti cia Gĩcũa-inĩ, kĩonereria kĩiganu atĩ arĩ na kĩoneki gĩa gũtuithania mathĩna maya kaimana mũgarũ na ng'ethanĩria kĩa kĩũteti. Ariugĩte matirĩ ũndũ mekire gũtuithania thĩna ũyũ hĩndĩ ĩrĩa marĩ thirikari-inĩ. Dawa ya squatter ni kupimiwa ardhi anayoishi iwe yake na apatiwe hati miliki. Tayari tumetoa hati miliki 400,000, kumaanisha ya kwamba we are committed to ending the squatter problem and the land question in Kenya, because we have started the journey to sort out and to give a permanent solution to matters of land in Coast Province. Tumekuwa na matatizo ya mashamba, tumekuwa na matatizo, poti yetu inachukuliwa, lakini wale tuliowathamini tukawapa kura hawatutetei. Ndio maana tukasema sisi viongozi tuliochaguliwa, mliotuchagua nyinyi kina mama na kina baba, tusasimama wenyewe, tuamue wenyewe kwa safari hii tunakwenda njia gani. Ruto na aruna akiona kũrĩ ũguo nĩ mathire na mbere kũhũrĩra ndebe mũbango wao wa kambĩini wa bottom up, kũrĩa meranĩire gũtigĩrĩra nĩ manyitĩrĩra mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ kwambatĩra ngathĩ ingĩ mũtũrĩre-inĩ na kũhota kwĩmathĩra kĩmũtũrĩre, gũkũ magĩthingata ng'ethanĩri yao gũtarĩria cioneki ciao kũrĩ mũingĩ mũgarũ na gũkorwo magĩbanga kwĩguna na iturwa cia ũtongoria wona mathurwo. Sasa ni wakati wa wanyonge, na sisi kwa vile ni wanyonge sana hapa Mombasa, poti yetu imechukuliwa, imepelekwa Naivasha. Ni kweli si kweli? Vijana wengi ambao walikulia hapa Mombasa walifaidika wakati poti inafanya hapa Mombasa. Si alishindana na Moi huyu jamaa wa vitandawili? Moi akafanya nini? Akamwangusha. Akaja akashindana na Kibaki. Kibaki akafanya nini? Akamwangusha. Amekuja ameshindana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akafanya nini? Ataweza hapa? Ripotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.